Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulai khuble badiaro ya ke NSIL in space but ISRO halor kachingla ban penher UL VM3 M3 satellite kepada Mynta jangka OneWeb India 2 mission. Kejala Meghalaya kadon kajing duna ha kajing don joki specialist Dr. Dashispa Sanpongun. Habai jawab ya kajing keli ke Menteri Berikmi ekatanat kepot kekia kong amperin lingdo kalaong pakasolkar kasongkia halor kani ke Mynta. Kajing lang baar jong ke Environment and Climate Sustainability Working Group hapo kajing long President jong ke India ya ke G20 kelas dang mentagas ni da kajing emir hapadeng kidkhot jong ke G20 halor kilat kilenti ban kenshow ya ke Unong yalam ke Seng Voice of People Party uba aden mila bersayamot hene kesengi ula pancing pensyai halor kajing pendot kambakla daki katu kat ningut ki beriu shim kabu ki bakam yala dia ki VIP da ka bata yit yong ye ki kali. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar harengkat ki Commissioner Anup Chandra Pandey bat Arun Goyal kilawan poi hanong ba ko hati hanya kesengi hakajing wan balai sengi sya Assam haswa kajing penpet ya upur usam joki constituency hakajala.